Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, widing kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makding ku pesakat kami sukutan keluahaneng, mersodip mu kita asa dak tong idengan iten di perbadiai kita. Ali Bapak nami si permasai ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibu agak sentendim simba dia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Debatango mengurubi. Sebagian idok lapihan simba dia, imosi tersurat i pesalmen bindu 57. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat petelukan si mendok. Pingko-pingko ngo aku taba debata si tembul i, bai debata si menampati aku. Bekita karinana sini ku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Lotmo sada kalak duka. Ia rahken bapana merdalani mi luar kota. Lolongo ia i perdalanenna. Harulolo Atena meluah mo iya iba pananai. Ia laling baru itaruhkan sadakala jelma di kantor polisi. Sedekah i kantor polisi dukaen menerus ridah merluluni ate. Oda ia tangis marang Peter eluh. Polisi IP mengku sobana. Kasa ko dak tertaba-taba merlulu ate? Bersampang ate ngo anak i kialoi polisi. Nai ni namo, oda ngondong bapakku, pasti itu lusi ngaku sampai dapat. Kita karinana sini ku kelengi kami ibagesen Yesus Kristus. Pesal menen sada ungkapan perasaan Raja Daud, ibagesen situasi, kelsohen, barang pe, merlolo ate, barang pe terhendem. Pesalmen 57n, imo ungkapan ibas ukurna, waktu ia i ayak-ayak Raja Saul lako bunuhenna. Nai, situasi imo mendesak deket terancam bahaya mo iya. Raja Daud percaya deket mengido mendahi debata, asa iurupi iya, janah itolong. Ia mersodip mendahi Tuhan Jehovah debata sini percayai, jana percaya ngo iya mendahi Tuhan Jehovah debata, urupena ngo iya kan marananai. Ibagesen kepercayaan na Lot mo pengurupin kan Tuhan inai. Si Daud boi memoji deket pesangapken debata Jehovah i tengah-tengah cubelek-cubelek sini hadapina. Bagi si Daud, kita NP enggak tingo mengido pengurupin mendahi Tuhan Jehovah, tikan kita mersodip merembahkan permasalahan ta mendahi Tuhan. Pos ngo ukur ta, jana percaya ngo kita, Tuhan Jehovah debata ngo ki urupi kita. Lot ngo kepercayaan ta si bagidi? Melalot kepercayaan ta, Tuhan debata Jehovah ngo ki urupi sinasa kelsoni ukur ta, sinasa permarahan si kita alami, boi ngo kita dak tong memuji pesangapkan debata Jehovah, belipe dak tong lot permarahan di tengah-tengah geluh ta. Mersodip mo kita. Ale Bapa, aku percaya, ko ngodak tong mendengkohkan sodipku. Beremo aku kegegohan nalako petetapkan kepercayaanku tabakono. Belipe aku dak tong ibagasen cubelek-cubelek permarahan kenggeluhanen. Ibagasen Tuhan Yesus Kristus aku mersodip. Amin. Bagi merenungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendewasa imo si masuk-masuk kita karinana, juah-juah mau banta, shalom.